Banuan ra ekajing sto jingmut bagajing shingan happening kinongnya kali kamai tourist haka kendai trek uyayong arajar arpusan kinong lam jok all Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association but All India Goods Transport Worker Association kiralu mekajing elang kebekerki anungpo pan penbet ya kajing kana happening kinongnya kali kejela Meghalaya bat Assam hadin kajing syasho uwe unongnya kali kamai Meghalaya kebelajar kanyu trek uyayong haka than kanapara. Kumbal penpau hagni gaji kenduk kinong elam jong kinongnya akali kamai kejela Assam bat Meghalaya kila la bane penbet no ekene kejingja kebalalam sya kejing sya syok we nongnya akali kamai batip kerteng kum u yajer lang melim umlong hak bal keno bladon keti da kinongnya akali kamai na Assam da kejing bitar halor kene kejingja bladon du kejing pakhang ya kali na Assam bandrung kamai sya Meghalaya hakastan hakanapara hagni gaji kenduk ki arliang Ikenhun nongnya akali kamai nakaliang ke Assam lawan Mikmat Dubiran Sharma, General Secretary ke All India Goods Transport Workers Association dan bat kiwe-kiwe kat ban Meghalaya lawan ban mi da ba Rikal Dinus Doling, Presiden ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Nang tahu ba balajit jerwa Secretary Kayai Teli Tourist Owners and Drivers Association lawan kiwe-kiwe. Nagaliang Ubiran Sharma ula pentip nagaliang kakenhun kinongnya akali ka Assam kidap da gijing sokya bami kum kini gijing jai kanat hapdeng kinongnya akali ka Assam bat Meghalaya. Hagaba ula kedo beritang gijing ekran penbet ikinu kinu gijing ya. Balak benduweng ikinu kinu gijing ya sotu bakla. Bakin ong bahalo kini depan kloy bandan gijing penbet. Uba Rikal Dinus Doling baru bak bala jerwa kletu bakum kekenhun hina dok hinyo trip ya yong kidap dak jing sokya ke bajur halor ke ni kejing syasho udukot kekenhun kinongnya kali ka Meghalaya hagawa marmar hi kum kekenhun kilafon benekran penbet bekinong elam na Assam halor kene kakam hendrai namar bom shimlapoi ha ka pratrek kumta ladun kejing shimrai ban khangi kali ka mai na Assam ban ket ikinong letnong wan Pakistan kali ka mai Ethuru badai haka kendai terek ya yong pad hadir kerja keren penbet halor kena kakam bela syem mekarai bantau no da ka committee bela tip kum ka joint action committee bandan lang kidkhot na Meghalaya bat Assam kenang beladan kidu-kidu gijing ya bakin la banyak penbet kaba katu kejingja kadai bit mencisngi hakaba wei na kinongnya kali kamai jungi pada hi pordok Assam jungi nak tega seng jungi ka All Khasi Meghalaya Tourist Association ula syak takti wala syak jongti untuk bepuli dan hangi hadian jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI han to parking lot ye pelong ke jingelang parking paradapal berpai pan pensyai kumnung ina sim ya kani halor kani karai di karai kami baik indi tang nangi kinong yalam manakmat mo no ya ka takalenti ke bangin ya senjam ke bangin dei ban i ka bor dan ni peni khor kenjet ya ka i ke jingle comment ya jong kini kini tribal city siapa Assam kani kan isu bikin giat kali ba long isu ong ba ngila rai hat ke meeting dengan new steng yang ba borok ki tribal ki ong ba ngin ya rai baik tang kawi kelenti ke long ba nginum sya ban thep kali thep pas jari kali Assam ki bawan nastan pustan om dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ni no birai hatu meeting tu menin apo SBI Bank State Bank parking lot antu yang ba ya ki bali side sini ni petut ya ki bon pick up ni petut but one dropping ni petut tang ba stand to stand ban thep pas jang ni sya de halor kata kar nongrin ke bangi menin kumtu pilai i bangi long pat menta pilai i ke bakini ki perlok na po Assam lakwa ban wan nama ni na kalian ka IKMPTA bat kinong ilam ki pada po IKMPTA hi kwa ba ya compromise Andrei mening la ong la fo nyu tu rabha bo keteng unong ilam jo tu ka sen badan he khana para hajan jo tu ka toilet public toilet ila ong bandu menen plus of home step ila fo nyu ba unwan ya kedu no ni ban ya kut no ini ka kap nama na kalian jungi la kwa ba ya ka jinya sup masuk makalian ni krem IFIR ni krem penni sinu Andrei mcimwan tingnya ya kata ka agenda bangin Indonesia mentep passenger kali ba na Assam ban one tap stand to stand tang kata te kani kamdei syu kasin ke beningkong kapaja te kadi kepala arsen laisen te antahi ngila ya keren makni counterpart jungi ke badai napo Assam ru ba kamdei syu banja kumni nang ni syakmat te hakata ka jing ong ru te nakaliang jengki ru kila kloy ba kinsna daga committee kabolong bai daga di EC members jong ki man ki association napo Assam kumju mangiru nang ni napo Meghalaya ba ladan lupa ka IKMPTA mah te kumtahi te lada kadan kanu ko problem ki driver Assam dan problem ki driver Assam chane siapa Meghalaya ni nyarap mangi
Te lada kadon kanu ke problem pat kajing na kajing apo lenti yaki driver jungi pan kini rap kini na po Assam. Kata kadi karai ngila ya shim wah kani ka meeting nak liang jong baro arteliki state association.